Hello guys, masan Kukipur family vlog short form aju hile KPF vlog a channel hin na bon chukevin kan lim chewin he tuni khuphat hin thilza chomle khat ana bolo hiti hichi hin bol de chu hi a hile tudin muna dinga fastest growing YouTube channel among the cookies nah na tiêu hitin chu ko ham ti a hele Phal Jesia Khongsai he ama hi tudin muna dinga hi kukinam miten ingai sang ma mau khat en hong do in ale anevin ivet no ma hoi isa u hi zinin mi tampin comment ihin bolun kema personal number ta in jong message ihin bolun ka kom ta jong asejun masanga reveal YouTuber ho nam YouTube income reveal na bol je bangachun khatve hin bol lechun pa minti vet no mthente ti hi zinin ken jong ka gelen a hi le ki bol le khangtha YouTuber ho hong ki pan tha ho upcoming YouTuber ho ding hin ki til kho na hong hin ti chu kan gelen pha ka sa in aze na cha chom chakhat reveal chu hin bol de hin tin chain bol na di bachun abai lang na bol jing hitin screen recording in ana chiu ta na hale google na lu natin google a konin ki thopi na chu na bol ti pan pai jing ore screen recording in lu ta win and Phal Jesia Khongsai na hong do tan ga da bai pai jing hitin ga lut pai jing le hen achung pena he alim long mel hoi deu ten namin Phal Jesia Khongsai ang kite pai kit singin anoi hi ga vet gil uploads videos ga kitin chi vet kit leo bomli le na sun hi 49 videos ma hin upload abol do tai ele subscribers hi ale 39k di 2000 39000 40000 ling de tai khin sa pai jeng hete na da bai sau tin video views 15,50,246 chi video views ahize video upload na kona na country chu hile India tele channel type sikit le entertainment user created October 1st 2017 ni achu mahin echi Google account he khon he video chu itia kona hin upload patham ti wang chu sei thei he ji chu a video upload a date and time everything ga kiwet lo ji chu he ele tu in social blade ring on to say doubt in shortcut cut and length jing wa dei then ihiet nom penu monthly estimate earning thakhat na hi ama hin sum elo le ama hin dollar izat gain abolam ti chu ga view lehen estimate monthly earning ti pa he estimate ti pa chu athang pa ga ki sa ma he ai chet chu man bu he ding hen ai wangan hen athang pi ti ting chu le athang pi chu hesu ke bena estimate bol he che di mo be se lo di itipip is a pi a ki pel loading a he ase mo he na then as 146 to 2.3k hete ni ki ka la he hong hi ding hin e wanga chu he diu khat chu 146 noi hi loading ti chu he na according to this ept do ham social bet dung zui he na atiu te ti chu heading hen ep zong la khat be 146 chu google en madat ga ki thu moteo thu pin ga nge te 6 dollar so he a hele hong do pai jing in 12,326.26 Indian rupee a chu 146 dollar chu Indian rupee a chu chizat hong hi he ti chu hintin hele tu in tu ihin bol chu estimate earning a name pen na pa e bol hin 12,000 hong hi la chu 13 14 15,000 hong hi thei na te 20,000 hong hi thei he cho chu rpm dung zu ya hong ngam de ta je na hele tu in adwedi monthly income pa chu in sei ta win tu in estimate yearly earning is 1.7k he minimum pa bo na sei tau tin maximum pa chu na sei da ta hoite na
ai là tu in 1.7 chi kum khana asum sanding dan he 1.7 k dollar hele 1,43,527.50 Indian rupee achu hi ale India suma chu ale 1,43,527.50 echi kum khana aman alo do theizat echi company social blade nin asei pa chu he na ki pa mama an thanop jong mama hele khatna chun na lut ki taw hitin ala tu achun monthly income yearly income mong chu in ve tawin hele to ga het nom khat ki chu piham interesting mama khat ki chu piham eti kina hele tuni Wednesday na 2024 date 13 hin vet 14 tan tuni update ki bol la ji line vet diu chu hele subscribers a growth dan hin ve auti khan dan na ni khana hi zakhat zani zakhat zani ti chu jinge ve to lo hen ni khana man subscriber 100 lo 200 ti chu gain about pot jing in he ana samak mangemo la video views ama video ni khana mi him ave acho hi ahle ga ve to ki le hen mi sangs som na sang khan in aven sang som ni la sang khan in mi sang som ni la sang khan in ve kinin 11,127 mi za chan ave ki ne ni khana ma video hi ma ki sin sa ni ki man sa ni mi za nen ave he na pa pim le le mi hoi ta jong hi ze nen he gul hang hon message song na thot ji theu he estimate earning thang pi ama hon estimate earning ga bol pau chile dollar khat hi ni khanin dollar khat again bolin aban 5362334 ti choosing dollar khat hi ale 80 83 ti hin Indian rupee up and down hi zep hi zi na ale chi hi 8324 hi le zanila sombli hi ni khana again abol na 5 za 40 zali zanga ho tabang he khana again ne cha na again do zi eti chu hin e hon jong dollar khat chu 83 82 ti vel hi le 3 a chu za tham ti chu ni ke calculate le theu tai na guys khat wedding in and reveal chu in a bolta bin in request in bol ma bangwin to ai sei nom pen chu piham eti ahile mitin mitang ga het nom khat chu hi ahile echi reveal ki bol ho hi ta ham zo ham ti jang question umji na he chu ho chu thing pena shading hi ahle e jong he a kham khama chu youtuber neu chakhat ongki pan tha dil a ki hin na e ma experience do la jong chu ga se ya hele chi zo a hi pun ta he na hi wangin ama hon jong se ma bangun estimate hlang pi a hen na heze achu tulai di a khang tha hon jong na italenu bol the to the itham theyu nampi a dinga hi hen lang national level a ding hi lang international level a ding hi jong le adi a le khathim ho na ho hi bharat gama cheng na India gama cheng hevin paulaham he thimong itamobin hi cho jong hin nampi phat chom na thei national level a phat chom pi na thei ipi talent in ei vam talent chu national language he han lang international language na ipi feel as nang interest ni amna ipi feel as nang talented ni amna elo le interest ni am he cho chu nangin nang ma category dola chuna nang ma het the na dol nang ma khep na dola chu na na to the he na ti hen lang he le olhon asei jibin mehnat और किस्मत अति विना YouTube है वांग जोंग हेडिंग क्या बोल जोंग है ना मी बंग खा चुलुंग नियाव ना थु है पोन क्या बोलता इन ना तोंग जोंग ले अलो हिंग लो मी उमिन ना जी ना सुनंग इन जोंग है ची प्लेटफॉर्म मंग चा हिन खत वे तो ट्राई अन बोलिन ना वांग अपना ना हेलो ले ही आ हेलन है ची YouTube प्लेटफॉर्म आ को ना जोंग है mi het thei khat nong hi thei elo le nakiwa na thei jong YouTube platform ko na hin ki bol do thei na
ai pi chu hen lang jong le ito tham na chu lung lut ta he na ito a hele khan to na ome ma chal na ome lo thin ome ti chu in sei do he episode la tu ne adin na khongai taw tin aphat dang ting le tabang bang ho koi international level hen lang national level hen lang state level yang la youtuber ho income ho na het nom wa hele request in ball ki thiu ting le reveal ho jong hin ball ki thiu he ating jong le tabang bang ho he vet nom wa hele cookie youtuber ho alin jep ho reveal long ahin ki ball sa 2-3 months back hong ajon amin na chong chu visit na ball thiu he beyond lingaung kan koi na chong na ball thiu he piyong le ka video patna ko na azon gi invezo si chunga ki pathu simzo lukan phongin nabon chake vin ka youtube channel hinin subscribe pe bo nabon chake chunga ki pat tam se sel ta be bye bye bye